ndabasuhuje kandi mbaye ikaze muri wese mudukunda kandi mudukurikira muri impande zigiye zitandukanye. Iyi ni Hero Africa ndetse n'Imboni TV. Twinjiye mu makuru nk'ubundi nk'ibisanzwe. Bwana Maraki umeze neza? Meze neza Moses. Nizere ko nameze neza. Abadukurikiye twinjiye mu nkuru ikomeye cyane, ni muri Middle East n'ubundi nk'ibisanzwe. Aho umuhora Hormuz bivuga ko amaze gufungurwa. Ni breaking news igezweho muri kano kanya ku bantu bakurikira iriya ntambara iri kubera muri Middle East. Ifungwa rya Hormuz ryatumye Trump ndetse n'abamukikiye bose bamera amababa baravuga. Bavuze akarimurori bavuga ko Iran idafungura Hormuz igomba guhura n'ibyago biremereye byuti by'abarigeze ihura nabyo. Trump yavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye ari nabyo tugiye kuvuga muri kiganiro. Gusa turinjira mu ifungurwa rya Hormuz. Hormuz ni igisobanuro gikomeye cyane ku bukungu bw'isi. Ifungurwa ryayo rivuze iki kuri wowe Bwana Maraki? Muri rusange nkuko bivuze na breaking news ni amakuru agezweho muri aka kanya mu masaha make kiza nako minota mike cyane. Nibwo ibinyamakuru byinshi cyane Al Jazeera n'ibindi byinshi cyane byanditse ku ifungurwa rya Hormuz. Na amagambo yanditswe na Minisitiri w'Abanyamahanga w'Iran Alagashi Abbas Aragachi. Yego yanditse kuri X avuga yuko umuhora Hormuz ufunguwe byuzuye ngo mu gihe cy'agahenge kasinge kumvikanyeho. Ku ifungurwa ry'agahenge ngo ku mato yose y'ubucuruzi anyura muri Hormuz yose yemerewe gutambukamo nta kibazo. Na magambo yatangaje kuri X, inkuru yashimishije abantu benshi batari bakeya n'abacuruzi benshi abakora ubucuruzi ku isi. Wabonye ko ibintu byatangiye guhenda hirya no hino ku isi. Benshi batangiye kugira icyizere cy'uko bagiye kongera kurya, bagiye kongera bakagira ubuzima neza, kubera ko niba umuhora wa Hormuz ugiye gufungwa cyangwa se ufunguye nk'uko minisita yabitangaje yuko Iran yawufunguye, bivuze ngo bigiye kujya ku murongo. Urambaje ngo bivuze iki? Bivuze ko ubukungu bw'isi bugiye kuba bwiza. Niba tuvuga ngo umuhora wa Hormuz ucamo nibura 20% by'umutungo kamere by'umwihariko peteroli ikoreshwa ku isi yose muri rusange, ni ikintu gikomeye cyane. Ibaze ku isi yose ariko 20%, bivuze ngo 80 ugasaranganije ibihugu bisigaye ku isi birenga 200, wasanga hari igihugu kidatanga na 1%. Rero niba igihugu nka Iran gifite Hormuz kivuga ngo cyafunguye Hormuz kandi cyo 20%, bivuze ngo ubukungu bw'isi bwazamutse. Niba wabonye uyu munsi mu itangazo ryashyizwe na Rura n'ibiciro bya esase mu Rwanda babonye ko byazamutse. Bivuze ngo rero ni igisubizo cy'uko intambara yagize ingaruka ku biciro by'ihirya no hino ku isi no mu Rwanda. Bivuze ngo Misiri imbere twakujya kubona twona update izuko no mu Rwanda ibintu byasubiye ku murongo ndetse byakatutse mu gihe koko ibi byavuzwe bigiye kujya mu ngiro. Ni ikintu kigiye kuba cyiza yuko nabivuga, bigiye kujya mu murongo mwiza uko isi igiye kugira umurongo. Ariko ikibazo ni ukwitega ngo bigiye gukunda, reka tubireba, ariko twizere ko ibintu bigiye kujya ku murongo kuko Iran yavuze ko yamaze kuyifungura byo byarangiye. Ibi bibaye mu gihe hari agahenge k'intambara, ariko nanone muri ako gahenge tukabona Israel ikomeje guha ibitero bikomeye, ngira ngo byo wanabikurikiranye. Israel yagabye ibitero bikomeye cyane muri Lebanon, ihashya n'ubundi reka bandisubize ku gisubizo cya Trump. Mbere yuko Iran ivuze ko yafunguye Hormuz, Iran yavuze ngo Hormuz irafunguye byuzuye cyangwa se burundu mu gihe cy'agahenge. Na agahenge kumvikanyweho n'igihugu cya Liban ndetse na Israel, agahenge k'iminsi 10 kazangira ku 22 ndumva. Na agahenge, ako gahenge rero ngo mu gihe umuhora Hormuz urafunguye ku mato yose y'ubucuruzi. Trump mu minsi yashize yarabanje gutangaza yuko ngo uyu muhora Hormuz ufunze cyangwa uzakomeza gufungwa kugeza igihe Iran na Amerika basinyanye amasezerano y'amahoro ndetse cyangwa se agahenge. Gusa nyuma yuko Iran itangaje ko yafunguye Hormuz, yavuze ijambo rimwe gusa ngo murakoze. Iri jambo ubwo tubaza kumenya ngo risobanuye iki. Trump ni ijambo rimwe gusa ngo murakoze, ibyo byonyine. Ntabwo tuzi ngo Trump yashatse kwerekana iki, ntibivuze ngo yabyemeye, ntabwo yashimangiye niba agiye kuvana ingabo mu nzira cyangwa se mu nzira ziva n'izijya muri Hormuz, kuko amaze iminsi akumira amato ajya muri Hormuz n'avamo. Hari amato menshi ya Iran ajya amaze iminsi ashaka gusora peteroli na esase akayasubiza inyuma amudagashimutwa. Ntabwo iri jambo murakoze tuze nabisobanuye yuko agiye kuba yakemura ikibazo. Naho kubijyanye n'ibitero byagabwe byo byakomeje kugabwa, nibyo yaruvuze byo muri Liban. Nagahenge kasinywe kagamije yuko Liban ndetse na Israel bahagarika kurwana hagati yabo, bagira amasezerano y'iminsi 10 harimo agahenge kabo. Kano gahenge rero kumvikanyweho, ariko kajemo kidobya ikomeye kubera yuko kakimara gusinywa kuri uyu munsi umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri Hezbollah witwa Safa yahise avuga yuko
agahenge katazigera kubahirizwa kasinywe na Libani ndetse ngo na Israel. Yavuze amagambo akomeye avuga ngo Libani igihugu cya Libani yavuze ngo igihugu cya Israel ndi kubivanga. Yavuze ngo Hezbollah, uyu mutwe wacu turimo, n'igihugu cya Iran ni umutwe cyangwa se ni roho ebyiri, ni imitima ibiri mu mubiri umwe, roho ebyiri mu mubiri umwe. Tekereza umuntu umwe ufite imitima ibiri. Rero yavuze ngo Hezbollah na Iran ni roho ebyiri zituye mu mubiri umwe. Yavuze ngo rero kugira nta Iran Hezbollah itariho, ntabwo habaho kandi Hezbollah mu gihe Iran itariho. Ni amagambo yivugiye umuyobozi wa Hezbollah, umwe muri bo. Arongera avuga ngo kugira ngo rero iyo Hezbollah irandurwe muri kuvuga, byasaba ko mubanza mukavana iyo Iran, kandi kugira ngo iyo Iran iveho nayo mubanze muvaneho Hezbollah. Umuyobozi wa Hezbollah niko yavuze. Arangije aravuga ngo ntabwo Hezbollah izigera irambika hasi intwaro kugeza igihe cyose ariko ibintu byose byangijwe muri Libani n'intambara twagabweho n'igihugu cya Israel kiza kubisana cyangwa se bibanza bigasanwa. Libani ya Hezbollah isaba yuko Israel iza icyura impunzi, nako ngo mbere yuko icyura impunzi, mbere yuko irangiza intambara, mbere yuko Israel isubira inyuma, mbere yuko ibintu byose byumvikanye by'agahenge bishyirwa mu bikorwa, ngo Israel yasabwe na Hezbollah yuko ibanza kujya gusana ibintu byose byangijwe muri Libani igihe cyose yaraswagaho muri Hezbollah. Kubera ko Hezbollah mu minsi ishize yaraswagaho abaturage baturiye Hezbollah bakahangirikira bakasiga ubuzima. Amazu yabo namwe yarasenyutse, abantu benshi barapfuye. Hari ibintu byinshi ibikorwa remezo y'abaturage n'abasivile byahatikiriye bari kurasa kuri Hezbollah, noneho bikajya ku ruhande bikavuga ko bitari bigenewe, bikaba kuri tageti zitarizo, bikangiza abaturage. Niyo mpamvu Hezbollah yasabye ko mbere yuko Israel igira ikintu cyose ikora, mbere yuko isubira inyuma, mbere yuko yoreza agahenge kasinywe k'iminsi 10, ngo irasabwa kubanza igasana ibintu byose byangijwe muri Libani. Bitaba ibyo Hezbollah ngo ntabwo izigera ishyira intwaro hasi. Yashimangiye ko izakomeza kurasa kuri Israel kugeza imaze guhorera neza byihariye cyangwa se byuzuye umuyobozi Ayatollah Ali Khamenei w'igihugu cya Iran wishwe. Kuko yavuze ko impamvu yaje muri intambara ngo ni uguhora Ayatollah Ali Khamenei wishwe, kandi yashimangiye ko intego yo kumuhorera ngo ntabwo iragerwaho. Ibyo bikiba impamvu n'ubusika agahenge katubahirizwa. Ayo magambo akivugwa nayo umuyobozi wo muri Hezbollah, Israel Netanyahu yahise amusubiza. Gusubiza kwe we ntabwo yakoresheje amagambo, we yahise amusubiza mu buryo bw'ibikorwa, bo bahise barasa muri Libani. Ibyo ni icyerekana ko agahenge katubahirijwe. Mu munsi basinyeho nta n'amasaha 24 yaciyemo ngo hatangazwe ayo magambo yuko Libani itazakira intwaro hasi, kandi niba Libani yakize intwaro hasi ubwo ni Libani yose. Hezbollah bikomeje kurwana ubwo ni Libani. Ikindi urumva ko Israel yahise ikomeza kurasa, ivuga ko irimo gucecekesha ndetse no guca intege iyi Libani ndetse ni Israel. Bivuze ngo ako gahenge k'iminsi 10 kumvikanyweho biragoye ko kakubahirizwa mu gihe agikomeje kuba ako gahenge. Ikindi kuko na Hezbollah ivuga ko kano gahenge katazubahirizwa, yabihakanye. Kandi mu by'ukuri ikintu cya mbere kindi Israel yasabye Libani ngo ni ugusenya ndetse no kwambura intwaro Hezbollah. Nicyo we yasabye yuko ngo Libani ifasha Israel kwambura intwaro Hezbollah, ariko biragoye kubera ko Hezbollah ni umutima w'igihugu cya Iran ndetse ikaba n'umutima w'igihugu cya Libani. Bivuze ngo rero ubuyobozi bukomeye cyane bwa Hezbollah biragoye ko Libani yaza ngo ibisenye, kubera ko buriya nayo ifitemo inyungu runaka nubwo batabigaragaza kano kanya. Nubwo abantu benshi bavuga ko bashimangira ko yakwamburwa intwaro, ariko mu by'ukuri niba igihugu cyerekana ngo twebwe turagati kikubirana igihugu cya Iran, mubanza mudusenye kugira ngo mubone ko mwarimbura Iran, cyangwa se mubanze murimbura Iran kugira ngo natwe tuveho. Bivuze ngo kimwe kijyana n'ikindi kizabaho. Niyo mpamvu iyi ntambara yakomeje n'uyu munsi Israel karasa muri Libani, hanapfaye abantu benshi cyane, ibintu byinshi byakomeje kwangirika bishingiye kuri ayo magambo yatangajwe n'umuyobozi wo muri Hezbollah, avuga ko ngo bari kwihimura ndetse avuga yuko bari gusubiza kuri ayo magambo yatangajwe. Icyo mbona cyo nuko iri fungurwa rya Hormuz, twibuke ko Iran yafunze Hormuz nk'uburyo bwo gutuma Amerika icika intege. Yego. Icyatumye Amerika ijya muri ntambara ngira ngo turakizi. Yego. No gusenya inganda za nuclear za Iran. Yego. Kufatanye na Israel. Kuko nyine babizi ko Iran bisa nkaho yo na Israel
Amerika niyo yashowe mu ntambara, Yego. ishorwa mu ntambara na Israel, Yego. kubera ko Israel ntabwo yari yizeye Iran, Yego. iteka n'iteka biteguraga ko babatera, bakabona ko nibakomeza gukora intwaro za nuclear ari ikibazo kuri bo, begera mukuru w'Amerika abafasha mu ntambara. Wibuka ko nubwo Hormuz ifunguwe, icyajyanye abanyamerika na Israel ntikirarangira. Yego. Ni ugutuma Iran ihagarika gukora intwaro za nuclear. Kugeza n'uyu munsi ntabwo irabyemeza ko yabihagaritse. No mu biganiro by'amahoro twabonye muri Pakistan bavuga ko bazabihagarika imyaka 5. Uratekereza ko ifungurwa rya Hormuz rigiye gutuma n'ubundi intego y'abanyamerika n'abanya-Israel ihagarika ibikorwa byayo bya gisirikare ku butaka bwa Iran? Biragoye. Amerika intego ifite na Iran na Israel ziragoye, kuko twakunze kubona nkuko bigarutseho muri ibi bintu uvuze, twakunze kubona yo Amerika yakunze kwibanda mu gusenya ibikorwa remezo bya Iran, noneho Israel yo yakunze kugaragara yica abayobozi ba Iran. Bivuze ngo bakoraga imirimo itandukanye ibiri. Israel yicaga abayobozi ba Iran, none Amerika igasenya ibikorwa remezo bya Iran, wagira ngo bagabanya inshingano. Ibyo ngibyo rero bari bagamije guca intege Iran mu buryo bwose. Gusenya ibikorwa remezo kwa Amerika wari kugira ngo za nyungu z'abanyamerika zitabangamirwa cyangwa zitambamirwa, umuhora wa Hormuz ufungurwe ndetse unagenzurwa. Bifuza kandi yuko ngo Iran ihagarika gukoresha ingufu za nucleaire ndetse itazigira itekereza gukoresha intwaro kirimbuzi. Ibyo ngibyo intego zabo ntabwo ziri kugerwaho neza, gusa navuga ko biri mu nzira, kuko mu minsi ishize Iran yavuze ko yemera kumara imyaka 5 idakoresha ingufu za nucleaire, ariko Amerika ntiyanyuzwe, yavuze ko yifuza ko yaba imyaka 20 Iran idakoresha nucleaire. Ikindi kavuga yuko yifuza ko Iran yahagarika gutekereza gukora intwaro za kirimbuzi mu gihe cya burundu ubuzima bwose, ngo kubera ko kuba Iran ngo yakora intwaro kirimbuzi cyangwa se intwaro za nucleaire ngo byabangamira umutekano w'akarere kose ko muri Middle East, ndetse ikabangamira umutekano wa Amerika, ikabangamira umutekano w'igihugu cya Israel. Bivuze ngo intego zabo nubwo ziri mu nzira ntabwo ziragerwaho. Bino byose bari gukora rero ni cya gitutu bagikomeze gushyira kuri Iran kugira ngo inyungu z'abanyamerika zikomeze kudatambamirwa. Mu by'ukuri bitekerezwa ko n'aya magambo yatangajwe na Al-Ghashi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran, yo kubafunguye Hormuz, abenshi batangiye no kuvuga ngo si neza yagiriye abantu batuye isi cyangwa se rubanda nyamwinshi. Oya, ngo ahubwo ni cya gitutu Amerika ikomeje kumushyiraho, kubera ko niba hari amato ya Iran azana peteroli agasubizwa inyuma, andi agafatirwa, kuko hari adasubizwa inyuma, hari afatirwa, hari araswa. Urumva amwe muri yo niyo asubira inyuma agageraho yaragiye. Bivuze ngo rero hari abavuga yuko masesenguze mwe nagiye mbabona bavuga yuko hari kuba yatangaje amagambo Iran ko igitutu cya Amerika cyo kugira ngo ubucuruzi bwe guhungabana. Ikindi abanya-Iran bari batangiye imyigaragambyo bamagana Amerika cyo gikorwa bise icy'ubugome cyo gufunga ibyambu ndetse no gufunga inzira zijya muri Hormuz n'isohokamo cyane cyane kuri peteroli. Rero bakavuga bati ubuzima bwacu buri guhagarara. Kubera iki? Kubera ko abanya-Iran ku kigero cya 80% by'ubutunzi bwabo cyangwa se amikoro ikintu kibatunze 80% batunzwe n'ibintu bituruka muri Hormuz. Bivuze ngo na 80% ubifunze, icyo kintu ubuzima bw'abanyagihugu burangiritse cyane, urabuhagaritse. Niyo mpamvu haje imyigaragambyo, abaturage benshi bakarakara muri Iran imbere no hanze yayo. Ibihugu byinshi by'amahanga bigahaguruka kuko bari bazi neza ko ubuzima bw'abanyagihugu muri Iran bugiye kugira ibibazo n'ingaruka zikomeye. Niyo mpamvu rero benshi bavuze bati birashoboka yuko Iran yatangaje kino cyemezo atari kubw'ineza ya rubanda, ahubwo ari kubw'ineza na cya gitutu cya Trump bakomeje kumushyiraho, ndetse no kubucuruzi bwarahagaze. Bagatavuga ati amato yose y'ubucuruzi muri Hormuz yemerewe gukora mu gihe cya burundu ndetse mu gihe cy'agahenge. Ibyo rero bishobora kuba ari igitutu cyashyizweho. Za ntego rero Amerika iri kugenda ishyiraho ndo kugenda ishaka kuba yaca intege Iran kugira ngo igere ku ntego zayo. Yabona iri kubigeraho. Rumva niba Iran itangiye kuvuga kino cyemezo ngo dufunguye umuhora wa Hormuz, bivuze ngo intego za Amerika iri kugenda izigeraho. Kandi na Trump tumuzi mu rukundo kuvuga cyane, ntabwo yihishira, anavuga amagambo akomeye cyane, akomeye pe kandi arimo bukana. Ibaze niba yatangaza ijambo rimwe gusa ngo murakoze. Ibaze iryo jambo rimwe mu bandi banditse amagambo menshi, interuro ndende, bavuga uburyo bafunguye Hormuz mu gihe cy'agahenge kandi amato yose y'ubucuruzi akazajya atambukamo nta kibazo. Trump mu ijambo rimwe ngo murakoze. Bivuze ngo intego ze yabonye ko ziri kugerwaho.
ikindi twibuka ko minsi ishize minisitiri w'intambara muri Amerika yavuze ko bazakomeza kurasa ndetse no gukora ibikorwa by'intambara kuri Amerika. Ikindi Amerika yari yatangaje ko yohereje abasirikare benshi bagera mu bihumbi byinshi muri Iran kugira ngo baze kongerera imbaraga bari hasanzwe cyane cyane kuri Hormuz no ku byambo byayo. Tuzirikane ko Amerika ifite imbaraga muri kano gace uko ubutasi bwayo buhora mu kirere cya Iran bugenzura hejuru ya Hormuz uko bihagaze. Kuri Paris, ku kigobe cya Paris ntara hejuru mu kirere cya Iran harimo ubutasi bwa Iran cyane cyane kuri Hormuz. Ibyo rero Iran yakomeje kubona ko ibintu bikomeje kugorana, icike ntege ibona ko ubuzima bwanze. So ibyo rero uvuze nge mbona igitutu cya Trump kiri gukora nanabishingira kuri ijambo rimwe gusa yavuze ngo murakoze. Ni cyerekana ko ngiye mbona ko yanyuzwe nuko intego ze ziri kugerwaho, ni cyerekana ko mbona ko biri kugenda bigeraho. Ahubwo icyo twakwitega ni ukuvuga ngo ese agiye kuvuga ngo noneho nimutambuke nta kibazo, inzira twari turimo tuzazivamo namwe muzinyuremo. Ibyo nicyo nakwibaza. Ikindi nkavuga ngo ese abasirikare b'Abanyamerika bari hano mu byambo byanyu mwebwe Iran, bari mu nzira zanyu twafashe twashimuze, tubasubije muri Amerika, tubapakiye indege ngo nibagende. Mu by'ukuri twakwitega kubona Isirayeli, twahitaga kubona Amerika ikura ingabo zayo muri Iran ikazisubiza muri Amerika, hanyuma Iran igakomeza ikagenzura byuzuye uyu muhora Hormuz. Ariko nanone ibi sinabihamya ko Iran Amerika igiye kuvana abasirikare muri Iran, kubera ko mu minsi ishize yaratangaje ngo uyu muhora uzafungurwa byuzuye mu gihe cyose hasinywe amasezerano ya Iran na Amerika. Kandi muri ayo masezerano Amerika isaba ko hazaba harimo yuko Amerika ifite pourcentage yo kugenzura Hormuz. Bivuze ngo Amerika na Iran byose bishaka kuza biri kugenzura Hormuz, umwe afite pourcentage niba ari 50-50, byose ntabwo babitangaje neza. Ariko Amerika bifite agace igenzura ikabiza ukuntu ibintu bigenda muri Hormuz. Bivuze muri amasezerano y'amahoro atarasinywa hagati ya Amerika na Iran, nge ntekereza ko Hormuz yaba itarafungurwa byuzuye nkurikije amagambo yatangajwe yuko izafungurwa bya nyabyo mu gihe hazabasinywa amasezerano, kandi ntabwo arasinywa, agomba gusinywa kandi Amerika iri kugenzura. Bivuze ngo rero niba unafunguwe koko bazihutisha ibiganiro ndetse bihutishije gusinya amasezerano, none kugira ngo Amerika ikunde ivuge ngo inzira yemewe yuko mwanyuzamwo amato yanyu nka Iran ni iyi ngiyi, none y'Abanyamerika ni iyi ngiyi, cyangwa se mu bucuruzi bwanyuza muri Hormuz bugera ku ijana n'urugero, twebwe mu 40% cyese mu 50%, namwe mufata ibi bisigaye, kugira ngo ibyo ngibyo bafite mu nyandiko umwe amenye uko abikurikiza n'undi uko abikurikiza. Muri make niteze ko bagiye kwihutisha ibiganiro kugira ngo basenye ayo masezerano, kuko ayo magambo yavuze ntabwo yari ay'ubusa gusa. Nge numva ko ariko none za ntego za Trump ari kuzigeraho, ni igitutu cyagaragaye ko ari gushyira kuri Iran kandi ikacyumva rwose biragaragara. Ikintu ari nkubajije ntago ukinsubije neza. Ndibaza kuba Hormuz yafungurwa, ese bigiye guhagarika intambara n'ubundi batangije ku butaka bwa Iran? Iramutse ifunguwe byumvikanyweho n'ibihugu byombi uko ari bitatu, cyane cyane reka mvuge bibiri. Amerika ishaka inyungu muri Hormuz, uyu mubaro nufungurwa hagasinyura amasezerano, Amerika ikahabwa ibyo ishaka byose. Reka nyongereho, Amerika zirangingo zose ha Iran ikazemera, kuko Amerika twabonye ko idashaka kugira ibyihara. Ibyo Iran yabaporopoje barabyanze, ahubwo Iran ifata ibintu byayo ikabiporopoza Amerika byanga, ubwo Amerika ibyo poropoje gashaka ko babyemera. Rero uyu muhora ufungwa Hormuz, iyi ntambara ishobora kurangira mu gihe cyose hazaba humvikanye Iran na Amerika bakumvikana byuzuye. Ariko nanone muri Libani hakaba nta misile za Israel zikiri kugwayo, ndetse na Libani ikaba itakiri kwihorera irasa muri Israel. Bivuze ngo ibyo bintu bibiri, kuko niba habo amasezerano y'agahenge hagati ya Amerika na Iran, ariko ngo kubera ko Libani itarimo ntibikunde, bivuze ngo haracyari ikibazo. Rero birasaba ko buri ruhande ruzamo, Libani ikiyumvamo, Israel ikiyumvamo, Amerika ikiyumvamo, Iran ikiyumvamo. Kuko Libani iravuga ngo Hezbollah ikavuga ngo turagatwe inkubirane n'igihugu cya Iran, ihari natwe turahari, duhari nabo barahari. Bivuze ngo ibyo biragoye ko Hormuz kuba ifunguwe intambara ntabwo irangiye. Birasaba ko izo mpande zose uko ari eshatu zizamo bakumvikana ku bintu bimwe, bitabaye ibyo ntirangiye.
Bwana Marashi, ngira ngo icyari kituzanye muri Yego. kino kiganiro n'ifungurwa rya Hormuz, Yego. ngira ngo abari badukurikiye babashije kumva neza uko bimeze. Hormuz yafunguwe gusa Yego. ibiganiro n'ubundi biracyakomeje. Yego. Ndagushimiye Bwana Marashi. Urakoze cyane Moise. Shimiye n'abari badukurikiye haba kuri Rock ndetse n'Imboni. Ibiganiro byacu byo birakomeza kugaruka. Imboni TV, imboni ya rubanda.